everyone! Good morning, good afternoon, good evening, iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ang sasarunumat lang nga drama, ting kay mga ganita. Thank you, iti kanayo nakadayo, amang tartarabay kadagiti amin nga uploads, tigayamyo, abiyag ti tao, ken manang biyanang a drama. Kaya ti tayong tingarudan denggan, ti part 28 compilation, dito drama tayo. Manang Biyana! Kapadasan ni Kabsat Maya sa napudnoanagan tintay idrama ita. Gastiman ti kuna ni Kabsat Maya. Dir manang biyanang, adamat kapadasa kakayat ko nga ibinglay kan kayat ko amangagan, babaanting kay panang idrama. Nagtrabaho idi ti asawa kiti adayo a lugar, kat bayat ti kaawanan ay barkada ak kadagiti artek, kan lalakiro ako kumarek. Aging ganay sungsungak, ket nakaramid akiti basol iti asawa. Ngam ket di nagbabawyak daytaan na aramid ko. Iso ato do pakawanak iti asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Sige na ananang, kuyugandak manan nga mapan iti balay da Glorio. Kailiw kun di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawyak matan di inaramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Agam talaga, di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay, mijay asawa, manakaw. Apay nga kas jaymat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang, idi. Nasulisugak, idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga hanak nga ikan iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako, mamat kanya na. Talaga siguro, wana sakitan. Kapo iti panaglalaki biday, anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige na, mapantayo, tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabayinak sa anak ko. Abangan ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung mapapanijay. Ha? Parang isaw, tidinggin. Wando pa dyan na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay aywaw. Ay, babainak. Si kanti mapano kaya't mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Hindi na ka maawat di asawa. Ipili mo kitibagim kinkwana. Sige na, tatang. Tagtalang mat nga agkidawak kanya yo iti pabor. No apay ba't ngamin alag lalaki ka idi Nya ngay, di apitom itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat. Nasulisugak ta kanayon kami ngamin nga mabuartak idi. Dagi jet umat ko kumarek nga sungsung. Ish. Namin ano nga may na binagbaganda ka. Adi ka makikuyog kadagi jay ababay. Tagarangganjang dagi jay. Ngam natangkemit ngamin ti ulam. Nya ngay. Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan. Tikit di ko mapan nakaornos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Katagpakpakaasyak nga tulungan, dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo matati kadwak. Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makay ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabainak. Mabainak, Maya. Da kayon timapan iti inam no kayat yaw. No di na ka ngamin kayatin na kabay-bayabaw. Di mo ipilit na bagay. Sige matan na, tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talakay. Nga pagpakuyog kanyak ng mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kung ni Glorio. Di na nga rod kayatin. Ipilit na kitibaginan.
Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat makalukoy kan ni Gloryaw lakay. Si Kamel ti makisarita kan ko na, ta kuyugan da ka. Ay, Pagbigyam day anak mo, taka si Mait. Masa si anak no kastang agsangsangay. uy nga raw. Nag-arami tumo nga men. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway nang agbalbalew. Isungala nalan, nagrupwat kan, ta kuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Gloryaw, baraw. Adda kami manain. Umay kami man. Glorio Barok. Ay, mala. Sumrag kayo. No, tigagara yaw kat umay kayo makisarita. Tapos nagsinublan kami kin ni Maya. Latingita ka. Ngam awanin tinamnama. Arami dakmat ti amin nga kabaalak nga mangpanak na kanyang nga nagbabawi akti nagbasulak Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasim. Noon niya man tinagbasulan ti anak may. Dayjay ka nagbabawyan nan Barok. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan may. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin ngay sublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinubyan kami. Adayo siguro na mapasamak ti kasta tatang. Anya ayati kayat mo nga aramidak Glorio. Ibagam ta aramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin ngay subliti amin Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang kuha kabalan nga mapukaw ka kanyak Glorio. Ay hayatan ka unay. No kasta, talaga nga awanan namnama, Gloryaw. Awanin nanang. Pasensya kayon. Glorio, apay no ikampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Kay tanya nga ron ti plano mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na ang mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga rod. Numakisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Isuan mo siya tisi ka, tangay agpakpakawan mo dya sawam. Apay nornusan yun ti amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat agmay sa. Nanang. Nariga, tawan kadkadwana kunam sa. Nang runan no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanwawanak taon. Ige asikaswag ti bagik Ay, sos, kunamla ti kasta. Tamok at ti pride mo ti rumingring bawkang ka. Mawatak ti rignam, talino ko nakakangaro dya sawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak ko. Taula ang madya sawam, amakarami di ti basol. Katangay nagbabawyan na ti nagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko nariga tag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itaypay lang agun unay ti cellphone mo, di tarabaw ti lamisaan. Sumbata man, ang mga no, emergency mo na ita. Han nga emergency data? Baka dagi manan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, sino aya da ita? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio, mate. Ha? Ay, yung adagot! Eh. Hello, Glorio?
Apay, awanan plano nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kayat mong asawan? Agawid ka na. Agnad ka nita balay dananang kantatang mo? No kasta, napakawan na kun. Mawat nakman ng Glorio. Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kun, Glorio. Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang. Pag-awi doon ako ni Glorio, ay balay na. Agdan na kami manan. Sige, agawid ako na. Ay ka, dagiti inyawid mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo, di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mga impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang ta isa runo nang ay umay niya. Bunagan nanto amin. Adniya! Salamat nga talaga ta pinakawan na kon Glorio. Maurnos tamatlaangan ti amin kanyata. Di ka pa'y unag kampante. Kasan pa'y la 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattaw. Ti panagsinata ti tupikuda. Isotap no agsardeng dan asumanao. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket inot mutla may sublik ti sigud arik nakeng ka. Ngam, oray basta adalat tarik nam kanyak Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto akon iti pamigatan ta. Bumangon kay tanta mangantan tani sumrak ka pa iti trabaho. Sana kasumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, day off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay. Sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Diya akong naikonsentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo. Nakapay akastuyak. Awanan ganas kong agtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Jay asawa na ti para balay. Ngay, apay, nagikatin ay iti trabaho niya. Uwin kano ka raod. Ay, apay nga yakas, Jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam saan mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadatamot nga impilit na tibagi na kiniglorio. Una, nga misuma, tinang paawid kan ni Maya di balayda. Napilitan la siguro day dayag. Nangrula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatpatayan na launa dya sa awala. Iso at dumakil mo ati ulo dya maisan Ay, agbalin sa mo takaasi jay anak tak iti sidong ti asawa na iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di na lang arod kayat ideng. Ay napakawan na siguro na pinagawid na mo tun iti balayda. Amom lang Dayjay mo kami na Maya. No nya nakanda. Apay naglalaki ideng. Nyalala, di mo sidiran ti anak ta. Nailawan nga ron bait. Kan nagbabawian na, ti inaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadagiti lalaki raw, barkada na iday. Natangkin tubat ti ulo na. Di na amo ti mabagbagan ideng. Kanya nga ita. Nalala, di mo sang kalagip, tinapalabas, tanalpasan, dayjay. Ag-move on tayon, lakay. Nagkapgapwam, Glorio. Awan pa nalutaw, iso nga siya kung tinaglutaw. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung natin nag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ita nagluto kin naginaw kan. Dak mabalin tagig gamiti danom, tanabanugak. Ang mga numapas maki di.
Unay matanan, kasta nga kanayon tararamidamon. Inal daw nga awang kay ito'y balay. Umun-unak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo, Maya. Ha? Awan ka rin bang amang sir-sermon kanya ka? Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakim. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. At daya nang mukha niya ka reklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kate at trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Glorio. Nagkapuak iji balayaw. Nakalukat. Simrok, dagijay manok. Agkaiwaran ti rugit day jay. Kanjay lababo yaw. Napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw. Sana nakaluban. Iso akinalubak kitayan. Ururayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw. Adi ka man lang nagidalima nagmat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wen nga mamumad ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet. Nga misupay lati mga ramid kadagita. Kat anusan na Talaga kasta. Tamadama pa lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawan nagto na ikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay unay kan aya. Pinagsublim pa'y lang aron iti puder mo no kasta mo ilagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Naas siya naya kanya. Saan? Taginuliban nak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan namot day nga inaramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak day dyan nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ang adilinoto mamasidam maya. Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramida mo, Glorio? Di naksermona na. O di mo kahit ti makaramang kanya. Ala, sumrak ka nga raw din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak iti ginuliban nak maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio? Siguro malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit-kita kayo pa ilaang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad mi ti amin kanyami. Imposible Mo, adda pa ila ti komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kunda dyan ay naramit ko idi. Lipatan ta kumanti amin. No kahit mo malipatak tinaramid mo, Maya. Baybayan na kita kahit kung aramidan. Di naklapdan, Maya. Di naksitain. Di naksermunan. Nawadam, ha? Nay, apay akas tatilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo Basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga yakas tatiraramidon na. Awan lang nga ro dun trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Ay, uwan nga rod An kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taag-ungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermona. Anya? Ay, no kasta mo lang, panawa mo. Ay, haana. Kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me. Amok nga maisublin tumatlaang tisigod nga linangan me kan ni Glorio, nanang. Ika, kasanaw, no kasta ka na yun. Kasi ka lang ang sakripisyaw, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatlaang di asawak, nanang.
Maya, adda kadwa kasi mangbait ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo? Ah, ni. Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala, sumrag kan Olivia. Maya, mangisagana kay timirindaan mi kin Olivia. Maya, dalos am tibangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya? Apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na iya nga sa balik? Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho jay ili. Pagkabangag ko ma, ng orasanan, kaasimoy. Anya? Iba ka man tagpaso kanyak, Glorio? Imposible nga gayem mo lang day nga babae. Babae samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan ito'y balay ti babaem. Kat siyak ti mangbiyag kanyayo. Natural, laglagi pam, apasat pa'y laang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May baya mo na nga karo-karo. No hanak nga mapakawan, halang. Isuntumat langahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malaala. Husto na dakaw. Di ka nagsagay. Aklunam laagan ti kasat mo iti asawam. Dako naman. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo nga idarom ida anak ko. Ha, lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo dyan sawang. Hanan. Ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Bye-bye, anyo na. Total, napanak-nakak nga hanak nga napakawan pa lang. Tay di nagsubli aki je balay. Natamnay lata kanyak. Hanan nga kasla idi. Ay ka, tara Makambo ka nga raw danakaw. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak team mo na nga nagbasol kanya na. Nasakitan na kiti husto gapo iti naramid na asawa. Ngam awan karba nga kamasakitan, ta syakkat nga rod team mo na nagaramid iti basol. Bayat ti panaglabas dal daw inot metla anak kailiwliwagak kat naklon kon ti amin. Pimanaw metten da Glorio kan ti babae na kat jakon ammo no sa dinot ayanda ita. Narigat gayam tagdardarasudos nga garamid iti saan na may parbang. Kat ti adala na adaw ko iti kapadasak, sakbahi nga garamid iti may kaniwas, panunutan pa'y iti maminribo adaras. No nasaya at nga tatiibungan na wano saan. Tasaan na may subli tinapalabas. Masaya nga nakiti napinta sa linangan mi idi iti asawak, ngam awanan maaramida. Alakastan, pigayem mo, Maya. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno anagan tintay patangatang ngay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino. Dear Manang Biyanang, adda kalugarak ano mabartek kat maamnesia. Kat dinan malagip da gitar aramidan na. Ada na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak met dayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok, ay, damag ko nagsildukan san. Mabalintag singil? O na yan, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met nga min, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy at utang ko tata.
Limagasot lang met kidi dakla ba nagdaytan? Dayta limagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan baro. Wen, bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. Limagasot mo lagayam. Dito tibahin ko. Tita kayo. Na, luko dayta taon. Ninapayawat na yung pagmat. Nasakit tinakam nang agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baklang dahi tao mo, ha? Nay, Pagkiling? apay, asino ti ka, Pam Luis, anak ko. Dahi di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknanganan, huwag sasaw. Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay akas tatimbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti Rick, sano masagit itilugan ti Rick na. Agungat. Apay, kukuha na iti kalsada. Pag naan nga ron nga iti motor. Pagtaya bagki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasot siguro na ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay Malaala, baybay amon. Ingka kaamanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta maning. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, idi kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrag ti fis iti karabukob ko nanang. Jak manganing, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem, anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Alright. Umanak kamanay. Ninanang ko na ya. Manuti ka dya kwarta. Ibagamta, ikan ka na lang. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan. Wala na lang. Iso nga ibagam no manuti kayat mo. Dahited ko kin ka. Yag mo amin ti kwarta mo, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado na na. Nonya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samet lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan, kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wana, awampay ki di ti kaapanan ano mabartag. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Iso na laeng tano kanayunan na mga rod ti uminom ay amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan dakman pa iti sangaribo yun nanang. Andang amin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pay laeng tay kwarta ni Manong mo Sige nga ron nanang, sana balay, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na ano saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Eh saan, anak ko? Ang mga no magastos mo. Sa nga ribulaang ti itid ko.
Tata Tino, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. San apa nagimot, Marie? Ngumad na pa ito'y aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Hindi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sa mo nagsusweldon. Tadi kamot makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. O sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang Tane, malugi akmat no itid ko amin ken kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayag bayad ken ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Iyan, tibalay da kumparik tata. Ewan, mano tayo utang ko ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh? Imposible Ang mga no nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti adu ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, manuti utang na tata. Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan no, bartek mo lang dayta. Asa? Manuti utang na. Ibagam, tabayad ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patkag day siya kabsat ko, tata. Iso at tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailahan. Ha? Ang kwa. Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Adtoy, tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, Wen, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan Luis. Nabarbartek ka man ay nasimangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga no injinom mo amin ay nakwarta. Diyak nga rod malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti day dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, ang mga mono, inggatang mo amin iti arak. Saan nanang? Tadjay katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon nga eh. Diyak nga ruda mo nanang. Diyak mo tin malagip. Kaslaad da ng tidak. Diyak malagip no asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kunkwa na. Ay. Damagag to mga agpaisugang kwa na nanang. Di na mo ka numalagip no asino dyan ang tidan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laang. No kasta, talaga nga ron nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararami daan niya. Ay na, pudno day ta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigreg na. Diyak nga rood amaw. Nga may puteng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwartana. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amangan no impartek na kidin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun tay utang ko, Tata Tino.
Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa kasla ganado kayo nga agpautang? Ha? Si Kamat. Sigod mat. No ngay may sakaban man na abagas ti utangag, okay lang. Ha? Ay, oo, wala. Basta agbayag kawan. Oray inu tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alangar tata, may sakaban ti utanga kon. Agpauna akmanan inton humay alawas. O sige, awan problema, Marie. Bayang tanggapin. Nene. Ni Luis ti lumapas. Kaya may basa-basi nga magmagna. Ay, padagasak man. Luis! Barong! Lumabasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Ngati bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto eh. Nagagat nagbayad iti utang na nung kasto yan na bartik. Luis Barok, naurnong man ngamin ng ti utang di kamsat mo. Amangan no kaya't mo abayadan. Nagsildo ka man siguro manen. Oo na. Manote utang ni kapsat kuya. Bayada kami ng tata. Mapit lang, talang tilistaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nagin-inom kami. Ilib-libri da. Kahit, ayan nga ron ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rod malagi po na na. Ang mga nung narigreg ko man na. Ay, liklikang man nga minon ti arak. Amangan mo't nulukluk wenda kan dagiti kainumam. Amangan no isuda ti mangal alay ti kwartam. Oho. Saan na siguro ang marami ti kastananang? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti panagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-displik amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Saan na siguro pa nagtakaw di kastuan? Tadyak mo't taktakawin ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tata Tino! Imadutila ako yun Si kamag gaya Marie. Umutang ka di manen? Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng tayo utang mo? Wen, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Gano mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga ruti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wano saanan. I love you, nana. Hey, sa kamula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, nana. Ikawan Yugmaw no data iduling ka. Siyak ti mangiduling iti kwarta. Toy, nana. Nagsuldo ak. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan, nanang. Tayo nakmang tiditi kwarta. Ha? Alagi din, nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumanawat ka mo titi kwarta, Mari.
Agsusweldo mo di asawam. Kurang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Bastawan kwartak. Iba kami di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipay na dagiti kasapulan yung nga agiina. Asjay na nga raw jay kabsat mo, anak ko. Sala na lambing mo kanya, no nabartag. Agay nga agay. Ang no na usawa na yun, kaslaawan lang. Naimot pa'y ako na yo. Ngarud Mayat sangagpay suno kanayon amabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasin no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabay sa panaginom iti arak. Sa bagay matkit di Ang kaslag tinuma nga ro ti panunot na no kas di makainom nanang. Kaano ti suldom ngay, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pala utang di kapsat mo. Ne, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang kaya. Madinsa talaga ti jar mo Nung saan ka nakainom? May mayat sa nung nakainom ka. Sasawin niyo mo, tata. Kaso'y samot nga aldaw, di pa nagsusuldoyo. Saan? Uy, awan nas ka na bayadaking ka, tata. Awan utang ko. No kahit mo, ilibre ka ti siyat ita. Kahit mo, importe ti isat ta. Impaw iti ka anak kakidya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yo, tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Kunak na nakabayad Saan pa'y barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tambayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag na. Patpagag dadya kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpagag na to. Dahito'y tilistaan. Dahita, kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyak mabasa. Iba kamlatan naman itad ko. Ay, at dapat yung utang ni insan mo akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ni insan karda? Mano ti utang na? 2,000. Bayada mo nun tapat pagkamasama dahil diya kasinsin mo. Oo na. Sige. Patpat ka kami ng kabagyak, tata. Masyanang mo't lang iti dahil diya karda. Ta, nariga mo lang di pa nagbiag na. Ta, agsakit diya asawa na, tata. So, sige man lang bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagib tararamidan na numabartag. Nakaganan siya manana. Iso nakagata manan tinayon di lahog dito store ko. Itisblik manandag ito inayon ti lako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastoy laeng. Nay, adamo paglutua mo dito yung store mo, kakatinaw. Aywan kaka, tagluto ak man iti pang merienda. Isupay anayon ti lakok. Umigpigsan saki diti kitam dito yung store mo kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo, adamot basit. Hay, dyan ako awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartek mga minon, idi kalman. Awan serbay ti pa nagtrab-trabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro ang kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairwam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito yung crossing. Ay, nandiya store mo. Naura man. Anya!
Ay, imposible matay tanaa. Kat no pinanawak lay tay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga Ruden, pinanawam samot nga na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisong inidip jalot-luto ka pananak kayo. Ala, awada, naikimusan ti istor mo, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo saan nairaman uram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasaluak pa itan nga eh. Awanan ti pagsapulang. Agurnong kantumanin kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Huwag ka, kapilitan nga gisursura kitilang ko kuna. Tawan mo tantay store ko. Nala, edisum nga raw taagpili ak itigatangag. Agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natang. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kung dahi takada kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo tamabaina kamangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayam mo, Tino. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada tayo amin. Manang Biyana! Hello manan kada kayo amin na imbag nga orasyo. Kaya't kumantagyaman, iti kanayo nakadayo amang tartarabay, ken mang subsubaybay kadagiti amin a drama tayo aman ng biyanang, ken biag ti tao. Kat pagyamanak met, dagiti agkakapintas a komentoyo, kadagiti amin nga uploads tayo. Ngam pasensya no, hangko nga mariplayan amin dagita, ngam kit di mabasbasak, ket pakaragsakan unay ito'y gayamyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasarita ni Kabsat Danica saan napudno anagan tintay patangatangay drama. Kastimanti ko na ni Kabsat Danica. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti asawa asaan ko akadutdutan. Tangamin kanayon ti panagapami, mayat-mat ididamo. Ngam idadan anak mi nagbaliwan tilin nangan mi adwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysan. No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nagsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May maya tatawanan ti sakit ti ulo. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito'y balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng aramiden tayo.
Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ta ti ibagbagada. Naibagak lang nga agsinadan. Ngem paypaysun dametten. Kun kunaklaeng dayjay. Ngem kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdanada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawunanan ti panagdanada. Kasjay damutan. Diyak kayat nga agsinada iti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tan agsisingpot kayo. Ay, oray syakmet ha, abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadani ka kendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akase no bilang laeng. Broken family ti madakalanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sa saritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, Danica, Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano si kati kanayon ang mga apakan niya. Ha, di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adanak kayo. Respetuan da kami kumamad ah. Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo itinasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siyak tatang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta, talaga nga agsina kayo? Uwanan tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayan da. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. tatang. Lukas nga ron. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Danica. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan mo't laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay nga nanang. Kitag may sakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di yu urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? So ano kaya tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay na lawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusan nyo ti bagbagiyo ket maalayo ti tawid yo adaga. Wenno, agsina kayo ngem awan maalayo at tawid kada kami. Uy, Dario, anya nga iti maibagam. Ket sikat ag desisyon ni ti dayta Danica. Ay, unay matanan. Nagrigat matdata nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kit diti damdamagag. Ngem ne, dak kayat amakita nga adda saan nyo pagkinaawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mintik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matya tawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga ron ti desisyon mo. Ganya pa nga. Uwi na na. Santan nga agsina. Ngam, kas ano ngay. Haan mat nga kayat datata nga makita da nga agapata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit agbalbaliw ka nga minan ah. Si Kati agbalbaliw. Apay ko mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na.
Anya siyak siga ah. Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayo? Dario? Danica? Uwan tatang. Awan tatang. Kaya nga pagnumuan mi, asaan mi napatuluyan ti panagsina mi, tatang. Nasayag nga ron. Ngabnay, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langag sina kayon. Kat di mi itad titawidan nyo kada kami at adakil nyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise, tatang. Agbalbaliw kami. Nasayaan nga raw. Sapay lako ma. Tamatong palyo dahi ta akariyo. Mamuan mi matlang kadagiti karo ba yun? No aga pa kayo manay. Mala. Agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsur ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan kaninanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Mala nga ron. Agawa ang tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisam kan, ah. 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay Jayan. Uy, Danica, nakita ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Kasla italaang agpost ka itiladawan nyo, ah. Uwan man, Lolit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita, ah. Sana all. Nabasak di comment mo, Lolit. Sana all ko nam. Diya ko na-replyan, diya comment mo. Ora in heart comment niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngam loyal latakan ka. Nabayag kayo nga agasawa. Ngam di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano katsyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta ay Owan, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latatiin nayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga aga-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nag-apa kami ngam tatakatahanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti matado ti malabasan ta nga tattao itay store. Ha? Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay wala niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Muna rin kinasweet data, Dario, Danica. Kitaan nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit. Ay, Dario, ikis na tapno makita dia. Ikisa sa asawambot. Ni, darasam atak pumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam itipingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman lang. Ay, Naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo pa. Thank you, Lolit Basta una pa lang kita da katatalulit. Umapapal tansan. uwan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo da. Banugan na kiday. Naglumag ka. Mabaka yamag. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan itipingping.
Lakay, nakita mi kanya abalayan da Dario kendani kay jay kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw, taka na yung tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Saan da nga tanga agap-apan? Yaka mo ah. Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapa namanan. Pag sinahan tayo dahil. Ay, bareng agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinetan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo ah. Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet ni. Naggulo man eh. Di ka man matidta. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalidta. Syakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam. Pataya bakda tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti ko namahang ka nga balasan. Ha, hanak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan ah. Nga magluto kamat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang jali nutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka nga inlutuan. Unay mo tigas tang aramid mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutom no daduma. Huh? Dario! Danica! Ha? Adda kayo? Umayak man! Ni nanang. Ay, dirasam. Yung kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring, nanang. Mga daw ikit din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplaan ka iti kapem lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo ta itimplaan kayo. Ay nasa anon. Nabsugak pa ilaeng. Sige nga Rod ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyaryo nga agasawa, anak ko. Kasta kumaakanayo nun. Katuan mo't, nanang. Kasta kami mo takanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kit ami kadakayaw. Wara kamat nga wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpat ka iwaramlad tandang iti kagawa am ija salas. Kakaasyak nga aglinlinis. Para linlinisak para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagi tayo chismosa akarupa dita paraangan. Ulamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isim padagijay. Napanlugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan. Yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kaya't mo ti makagam iti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Si kalaang aya. Nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko king ka. Diyakon maisubli da ita. Kat anya nga roti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyakton ti gumatang. Imot kakit di ah. Ada kumamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala kumaa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno nawaya akmatan. Nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadda ka nung amin ija kabsat ko kat nuhan ko nga tong palanti karet. Urasyak mata. Ay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan nga agsina. Dahita nga minti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel ta nga agsina ta. Ta nagkasar ta ka nung amin. Kat ano saan ta nati agpamarang. No kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itid min iti inam ti tawid mo dani ka. Tamakaam mo kanoan niya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo. Itid mi motan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti planok iti tawidak kada kayo. Nanang, intid dan ti tawid ni dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen,
Madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyaman ak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami, adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid tadani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman, inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti daddo mga tawid ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan. Kan adaduwa nga anak ta. Kaasida no agsinata. Sa pakakayat da kadagiti anak ta. Orno santakid din ti bagbagi ta. Ay saanin? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbagam. Sa nabalay, taytad ko ti sustento dagiti ubing. Awanen abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wen nga roda awam met maramidan tayo. Jay met kano ngamin anak mo tinang ipilit nga agsinada. Ay, wen nga road, kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumetlaan ti amin kadakwada, abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masadutang hagtalong. Anyan. May meda jay. Tainal daw ti kita, nanang. Nimet Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubingay. Dani ka, tulungan na kuma. Abdala pa dong parang abakat. Kat intaray mi dito ospital. Anya? Pangasing dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti kwarta ni nanang ko. Pinagpili ka. No idarumda kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag ka ni ka nga. Dapay tay tawid mo adaga. Apay nga iraman nakita kat nagsinata nga rudan. Si kapay tinang pilit kanyak nga agsinatan. Pakawalan na ko madani ka asawak. Sorry. Agsinoblyanta ka din Tornuson tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangam ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Salamat ka na. Pakawalan na ko man. Agsinoblantan dani ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang amti kwarta, sa kakundi subli kanyak, never matanan iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangam kanyak. Oray haanan! Kaya't kukumati makisinubyan iti asawak, ngam gapu tayong parupa na kwarta laeng ti kayat na kanyak, jakon sinubyan. Tamangan no kanayon tumanen ti panagapami. Nagsakit lang amin apanunutan. Idi kayat kung ornusen ti amin kada kami, di na kayat. Ngam idi nagipitan, kundi subli kanyak. Kat itaasi na kami lata, ngam kitdi agtintinulong kami amang suporta kadagiti dua nga anak mi. Nangasawa iti sabali ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impamay saklangan da atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tugayam mo, Danica. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script tugayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyanang!
everyone! Naimbagngal daw kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kab sa trika sa naapod no anagan, tintay idrama. Dir manang biyanang, nada nakitiman nakaawat, nagagat kan pasensyoso nga asawa. Awanan ti sa pulog pay kan kuana. Gat kapoy ti dayta kinasingpet na imabusuak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pasat tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, anay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namati manan di asawa ko. Ag-oldagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipon na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga rin tingipon na. Anya, mala, sublatan ka ditan barok, takaasi ka mabambanlog ka nga agapo iti trabaho, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapan kailatan ni tayo ni Rika. Mabit la amalpas na ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika. Ani, ada kayo matgayam nanang. Bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamaasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambarkalaang. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Nga kaman takitaak no at dadadaal tangipon mo. Apay, masapul pay lang. Ay nari ka, agbalbaliw ka kuman, tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kan ka? Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung man takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rutian anayin na tatang. Narigat mo't ano persa kapag trabahuan. Kasi man. Ay na, at dating mangkan nga urat, anak ko. Lami siguro da itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad ka nga agapoy ti trabaho, siga may lang tagluto, kanuan niya pa dita. Kapilitan mo't nga rin nga ramidak dahi tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasdela ka na yun lang. Manipod sa nagasawa kayon, adda ka na yun tirik-rik na anan. Masakasyanak mo't nga rin kan ko na. Lukas nga danan na yun na tatang. Ay, katsika, di nakakaasyan. Ay? No siyak takin asawa ken kuana. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayang. Bakit? Mangalatan sa itibabaunin ta. Tapno da katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya ka amin tagtrabaho dito eh. Mapampanugak mo titi trabaho bakit? Ay, pasensya kan Rodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marik-rik na no daduma. Kat sino nga nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? Adda na sa pulak akadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo Arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok ka iti babaunan, Rodil? Wen, tinrekomenda di ka trabaho. Mala, sumrek kan ading sale. Thank you, Manong Rodel.
Manutawan mo, Sally? 22 kun manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y manang. Apay nga katulong nga tinaplayam nga trabaho. Kat napintas kamat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na tisigod nga am-amok manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpaiso sali. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay kamat sumango dito lamisanan, Sally. Tagigidan tayo namangan. Sige lang, manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisangoy ti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang nga kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pa'y lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, han man nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita karo ba? Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Katanya nga ron ngay, duwa talang mat nga mangan. Ni Sally ngay, di mo mo't inggatangan. Kasimot sapay nabannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad tirek nam iti dadya nga babaonan niya. Ay Narodel, urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sally. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Tila'y bagbagam. Awan! Itanya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Ini kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimplay ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Di mo mat nga rod masangot ag timplay ti kapik. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan nak. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Diyaka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga minang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Nga pala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sally. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Undatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukang. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga ron, apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kami tagtrabaho di balay tatang. Paunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak may baon no kasya nga darik-rik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sally. Tay bakit man lang talaga babaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asaan kayo marigatan ngagdalos ditoy? No aglaba kayo, inutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tatakanayon ti panag-ersisyaw. Alang nga ron na. Panawan kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Nai-al-al data cycling yo. Madmadlaw data. Yeh. Napanak nga mi nagjaging kan nagsumba. Iswakas to'y tisuot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakit. Bakatan lang aro din. Agbado pa'y langit ikasta.
Nay, apayakas na ti panang kitam kanya. Ngay, Rika! Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, di ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitan, yung siksila tabat, nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Ha? Aywan. Awan samot an-anayam itibagi mon manipod at dan babaunan nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na, tatang. Balo ka diti babaunan nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no, mat. Apay nga damdamagan nyo, aya. Awan, kaya't kula ama-amuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis. Kitaan nyo man dayo ti bestida no umanay kada kayo, nana. Winagwag ko itay-dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magustuak ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na, nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talula pares. Sige, tanu mawaya anak manayin. Inakto gumatang iti bado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamri ka? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya. Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakat ni nana mo na. Mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting da dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakat. Wano, shiks mo kit di dayjay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamuting? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din? Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagait kinasingpad ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dutpay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, itik ni Rika. Nga uray kasi iti ugali na nana. Iso asyak ti agad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngamadamo nga min apokok nga awawir ko. Tanay, amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanan. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin iti sa bali ababaw na yun. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumangamen, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan niyo. Katawan kumati pagimimunam. Talaga nga chismoso da dya nga, Rodel. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inam Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ibagi. Sa pagsaksakit man ang tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpet di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito'y balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunan wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito'y sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulok. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunan. Pagimunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't? Kat pili mat ngamin taal-alaam Han nga dagijay garanggan diyang kan sa rampeteng. Kandihan nga napintas man taalam.
Diya ada asawa na, kanjay han nga man nagdigos, tapno na ang dud. Han nga jay digos nga digos. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaw nanta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam. Hayden, sumrakan. Imbag no amo na taglaba kas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, hindi na panatawan. Mayat kit di ano lalaki ti aglaba, tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di ah. Katuanan atan eh. Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adut yan nayak. Auntie, nakaluto akon, mangantan. Sige, Haydin. Duwa ta nga agsango nga mangan ta adamat nga min trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apa nga? Naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa ngamin ta short pan ko, hindi naglaba, auntie. Kan agdi ko sakmat lang madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Andahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay ka kit din. Mapantabi iti dya kwarto tagpili ka iti usaram. Ha, anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't lang iti panagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na riga. Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permiti bukot ko. Kaya't na ti mamasahe. Anya, sapay nabanugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di bali tada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Uwan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na idi. Ay, sige, maturog kanta inakbi itagpamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam, no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dilakay. Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam nanan. Nasapa na green ni Rika, isosap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Kanuray ni Hayden akan awan mo't iti silid na. Nay, ayandan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adda inyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, edi suyo di talumisana nang. Tenakman kitain ida di talikod ti balay. No saan mga imay dito iti asawam anak kao? Ni Hayden ngay tatang. Saan nga imay? Saan mag? Napalandaya. Diyan mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho, tasap sa pula kita. Ngamawan damay. Awagam ida ah. Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtaraydan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sa da nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, ah. Agpampanunutakmat Kaya't kung amin ti maandaan iti anak, nanang. Bumakat akon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabandog ni Rudy.